tuaka kurto bora waing wake boranto nas diha apa waing wake rantang manga yang ngasanga sesiagu melo ngasang moseko edisi one mose dise kaliga ame manga ngasang beti bekiri oleh ho vai kurut waing wake ne boranto nas kurut teta sampai bang kereta pakai seler ngerwa moseko edisi itu reveng na Yo, tapi via marah keadaan ya terangnya. Itu kalau caya askeran ya taya do bokong do moko kecil bayi kita rukul rusak. Ada tambang rai serang di sembung batu di sana. Sudah di semua pulau tembok di semua lo. Mangkaya caya suara dami itu. Rida sekayonnya tanah bana. Kayak lontu mau build melontuan di tinggolo kayak tanah data nantinya nu aku tenang tedeng di sini kone unu tanah coba nasi nu gua tenang saya ruka gua sakit ada makrai jadi saya larin cain ga duita acara apa itu bintang kita ruha gua acara mungkin ada hubungan gua vagal jangan ngaceng ko itu ya penjelasan cosa acara sih acara keruha tentang pita gua podo itu atau perlu itu perlu terima kasih ya terima kasih jadi pertama lite Bapak Lando ata pecinga gumo podakun tentang geruha itu geruha jadi yang sebenar gerep rugahu tuh sange pandai ya tuh sange pandai ho misal nih beo di teho karena tuh mah gendang harus baru gendang gitu ayat pecing mau podaku nda nunggu amengo vagal harus pandai manu tombo buragu ceki kurut ise empo bolon lako cuma ngedemak jadi ame kole olo maiga manga de reveng de maga oleh ai kurut peci yang mo po beoda nara gua ipar di sen opo osisi ai to de mat lewang hitu te ai hitu rantang manga ya itan dia nang kita ikole amlalila beti bon mose dise lani ngonia cica gejangka ga lani hitu itu tara mangan denggo ga podo jadi podo holti polia dua acara vagal itu ai hitu itu ai du podo hitu di tega jadi toe dicai yone gendang amengo sisega cai sisene paang kaeng itu diganti pakaian molas gitu kole reba jadi nitu ga jadi manga grup enggak grup ronda surunggi itu nakan ma molas ulti sehingga nitu deh ga one grup itu ga jadi campur aduk keluarga ga baik karena corona baik ka nempung sama kita ya jemputa curu mulasa begitu jadi ya sangatan mu atau tua endi atau kurut caun ruha itu sange wedi jadi ya amengo oga begitu dia ronda hidup yang mereka cayo nih para gendang kaeng liga jadi itu dia mangan kita tondega ya genu nih kayak salah beli kita harus sampai gerep dua mongko mah gerep tapi main gak sangelong sangelong alasan sangelong itu sange sang ngelong
Nunia sanglong kita. Sanglong Baik itu. kondisi. Yung mereka Kota sang. nitinga Manga cerita. tentana todo. Manga tang. Nga sanglong itu. Temutan lino, mga tayo. Ketemu manga tang. Sanglong Iyo, sanglong itu manga. Mereka na sang. Terus ga pandai bulat di ade itu danong. Saung itu. Pandai vekir. Baru na abita main di hitu. Ruga. Jadi main So laseng na posisi ruha itu dia, tongkeng ko harus kese. Oh sehi ya. Kese. Greta yor lolo. Lolo na. Oh gitu. Ya. Kita mau potong pula. Harus sangrita hit lolo na. Aya aku kok kolep dite bau kaling gopa ya atai baba ya. Hitam. Ay dasar kain na gendam. Jadi ame go dega bike dari ruha gitu ga. Itu masuk bone gendam dega. Bersama nagua rebak. Noram dite sebelum olon tulis tumbuh itu. Dua di ruha itu boleh mola soga. Pakai vai apa? Vai vana. Gitu. Gitu. Terus. Oh nih. Jadi cai de one litega lonto de sisega. Jadi cukup main demak. Lonto cimping sisa nana. Cimping ga Hai kilo ga gitu. Kalau dampingan ga keluarga yang nakrona. Jadi itu de mangan teti ng manuk kapaga pentam pitak. Manuk apa lasing? Manuk bako. Itu sangki ya harus manuk bako min pentam pitak. Jadi manuk pentam pitak ko ame loron tay data tu ay taman ayaku reco tara pentam pitak na ngasang. Mau penjelasan itu. Coba kita kira-kira. Tara ay bo pamean tang beru ngasa manuk bako. Nakag kapun tang beru manuk bako syukur. Anak sekarang kok enggak amin ubah amin suku cala syukur kolep gitu aja kabar tiba ai toy ai kok tara mangan manuk bako ka manuk pentam pita katanya sih ai ni tu kurut baela buragu skidite bancang wa baloketa nune gendang Vancang Valley baita gitu tuh. Jadi nitu de tombon ga one mai ceki di hatrona. Ceki apa yang di hatrona? Ceki apa di hati nevai? Anak sekarang ga ceki di hati nevai dega hang lain. Ceki di hatrona de hati nevai ga tuh de hang lain. Itu pertama. Yang kedua tentang manuk kepentam pitako iset tombon kulen go mungkin saja manga ngasam beti bate one mai keluarga dende emak di hati nevai beti bate beti keturunan bate rantang ba agu ite itu kurtombo itu lihat caun manuk pentam pitako cala manga betia bate nuni main rema betia tate dia neka kita lerong hau air hau munga va udah minga terang ko pentamu situ itra ho kita manu kur pentang sanger peti situ itu maksudnya vea ngone beki poli hitu ga one ceki di hatrona dega to de hang hau ga ganti ceki na main rema misalnya me cekia misal hua dami olite cekiacu. Jadi ya toy de hang der kyal di dakua acu. Cekiacu. Hang de ceki di sel kai ceki rutung, di se ceki rutung ai. Hang de lami rutung ga gitu. Singkat tema resiko hitu onea mose. Terus ga itu bahwa memang benar orang apa bos benar kumpis ekonomi revan dan mapu. Oh, dua lonto apa itu? Makule revan dan kari kule. Toy kari. Revan ngasanga kurti wana mai. Coba. Ci telah sing revan itu. Lima itu. Ci. Ada tuan. Ada tuan, manga mengata tu. Itu ada poli apa? Oh gitu gitu. Sebelum manga tombona onea manuk itu ga manga dia revan disek oleh ai ho kali apa tuak, pakai tuak. Pakai tuak. Tuak.
tuak dari pecing gemopor ngasang beor ngasang anak kami betaga. Ai abon kita Manggarai Timur gacen kita Manggarai Tengah. Aldo sokoro jodo data kue taramanga baik taur ngasang gaul kadua di Aditya. Itu teranggon ga oleh lipa dakta lipa litang vai Lipa? lipa litang Litang vai. vai. Terus ga poli deh hitu teti koletsa lipa pecing beo Pisar lipa sutu. suar pa Ravang. suar cacas lipat litang vai pecing Litang beo vai ngong co litang vai. Lani Ngok, lakota dah. lakota dahi gitu. Jadi ya terus ga cabotol de tua ko ga tua ka kurto bora waing wake boranto nasdiha pa waing wake rantang manga yang ngasang sesiagu melo ngasang mose koe dise one mose dise kaliga ame manga ngasang beti beki dise oleh vai kurto waing wake ne boranto nasdiha kurto teta sampai bang kereta pakai seler ngerwa mose koe dise itu reveng na Udah tua, udah apa? Onia tua kitip na. Tua reveng bon la milite hoa kepoko tua. Tua ka buranto nasi obu kan. Wain vakin. Cala perlu vale kalau pa le siapa main? Ai. Tat podo, tuh, yang perlu. Jadi ya situ lite kate manga valer koles tu cuma yang go kali ga. Rovang ni mai kat kali itu, rovang Di setiap pemain krona kali situ. Dari situ de kali ga. Jadi ya dihatune mai ta tiban te masalah nur bandite valia. Kesa me kesa amang ame ama. Jadi sangge done maya barang situ badite oslamiti warga. Mayone mai lipaletang vai dite boga pecimbeo. Dari bos benar Pak Amedano na paketa tove kole peher itu. Oh, gitu. Nami hoga tuak. paket tuak orang tonas tete aya. Memang masuk akal kolega poko analisa tete aya vae pia. Ya, ya. Rantang manga melo ngasang saung pa. Memelo ga Orang mangan waki. ri- Orang waki melosa. siram vae gitu. Bona sebenarnya tadi ya namanya mangatang, mangat tuak lu mangat kulit tove. Cuma Iya, opol pengaruh kubu-kubu. pengaruh itu enggak opol. Mati manga sento ngana. Oh, ayo. Wali tahu. kali doon pa. Ame apa sabus deh 100 kak satu be. Jadi telur raja situ deh 300. Oh, gitu. Iya. Jadi itu dia pong olon de manu kapahiu ka pentam pita. Apa kita intina One ngaji ya manu kita me ata bayar pecing itu. Apa kita intia ngajin? One rovang tudak manu kita. Intin. Tegi apa kita dihannya bu? Boa at inti none tagi manu ka pentam pita kitu lite. Yang pertama lite kurut pentang ka sangger pang beti one bekidiha saki one bekidiha ya rukup saki goang gitu. Rata manga leron situ itu tara mangan pakai manu pentam pita ko. Lerong ataya gelok negitu. tipa tamina. Kita tinggi itu. Jadi itu inti na lani nga lesoho ganggu. Ai ketep manga ket go langsung bukti mun ko sore sikon. Ya. Danung ame ngone beo de hitu tadi grup ruha to de ikut para bolo. Sampai tukon macam atak ke sodami o ame ngoa one beo seterik manga grup ruha. To de ikut para bolo sisi. Harus ikut dapur sisi. Bom go ga poli grup ruha ga one gendang. Bolo gang gitu. Itu atabai daku nak. Pisar bo lipa bukan lipa telu, lipa litang vai. Suar. Suah lipa litang vai. Lipa apa baya pecimbeo. Cimbio. Itu ba di situ apa wo? Itu dan rema apa? Kota podo apa? Anak rona Acara po. acara podo. Atau mesin bawa intia onya ngaji onya tudak ka manu pitam pinta ko kita sanggeda ruku. Kujo. Sangger hiyo polite. Sanggeda ta Ruku atat mangaya di anu semaya keluarga teta itu.
harus lu trukua harus pakai ponemaya keluarga dan heterona kan gitu. Tapi meta tadi anak nih pakai terus dia merial dia itu apa teh itu bu sasalan kuliah reda aku di tiga namanya coba pas setelah normal kita buat acara situ acara foto kemudian berperuha kini pak apa ngasang latan ta atas uta itu di pung kain kilo beruko ko ne mata suatu manga anak kerja ne wala sa ko gitu kone mata mga anak gitu aing gopit kadang macam kirpan dari situ taranga tarangan ceng kule mungkin mga de ibo lalente mga ya ada gitu ngasang gerepruha mangan der dan tu kete ada tetu yoga timbang ngasang beti oh gitu. beti terus Ngancene beti musi lain sehingga itu de tara pacenggu mopon kali de itan itu ga tetap pone iseta toto kopi gitu nge ay to lalin go mesin obat na ame itu comong guraja na ay konem gitu kak sehat GT dan harus pandai harus pandai poli GT kan harus itu litega ame de anak rona ga ngansen de litega mewakili anak rona ya niaya tarwisin kak dega oleh ite mewakili da nde masih itu kita aya penting pandai gitu ajal beti beki hogi beti mose gitu pandai itu gitu. Sehingga pakai koleksi itu ya syarat itu. Terima kasih banyak kembali dia. Yo, terima kasih. Nengalis tukang kadite, kuduta reding apa tepecin dite, tobo apa temu polite lu rusake. Ah itu kita batea tegi gua nanang da asik kayak soto porong siaran ho deh, channel ho jadi tegi kayak pada SMA asik kayak pada mangkraya tuh di pisir 15 menuju 15 atau dobo tombo aku doba lu cak ya 2000 anak jadi ya balik dia terima kasih banyak